Good morning. Bibia utie me efri bia eya wosom for sofo Eric ena sabre mabetena kondwem. Adom 106.3 FM. No 9 abo apa ho sima enum. 5 minutes after 4 o'clock. Adom Ahengua edikan eni. Anape mamemfa akwenja nyame ode amame se metumi efifie ebeduha emfa sedan fama rade. Afe media sida de merade na media sida emma opa se udu radio ediato Adom FM 106.3. Me respecto pa rade inshraw na rade nya okese. Enunti baby a wotiminde efri ewo Ghana any some part of the world yebre no de yebetumi akase mema watching. Good morning baby a wodie ne wono ebia na sene nyame abo no wo area no metumi akacho say good afternoon. Afi obiso metumi akache say good evening. Obi anajusuo mu pa good night. Enti baby a wo a wuti menne ene anape nyina mene ebusue nyina ya adwen baako se onyame ende obema na siwie. Enche bebre meno ebeko onyankopon asemu. Nem so sorry ene anape na se moja edumu afurusania ade ba ko obetumi aye a nyame nini beso bebrede se obeda irade ase. Obeka bibi achire irade se irade meda wasese wahwem so ene anadwufein na wamade pa bi acheme. Meda wase divine selection akame. Sabiri oyi nkrofo asese omotena se no wamame aka ho. Irade meda wasesa na dwufein obo me ho ban na oko edemame. You see senyame biewe ni na ho nia ekoso a enka behu aseda no obi nka nkyero ansa na waye. Nyame ebiewe ni ema ohunu senia onokode manwa. The whole night nyame waye watchman ewa braboso. Watchman na ofano a eya odano nyame die onda but ohwe oso no wabo ho ban onton kumpo na wakase okata ne neguso. Enunti senya meama de pagbi atwi abrebia ya menu hiase ya me hyew nkran eka se me kyerɛw se ne be ya obetumi ehu ekwan be fa so a obɛbɔ obra na wagye hu edi. Enche menu bɛkɔ onyame asɛm na mi wasemi wo ha me pesa wote a ni nyina bohu ne hu sunsanso wo nyame asema me ne obɛkyɛ no. In life, most of times, those who call you names are not speaking your truth. Mese wa brabom no nipa abiribia yom tutu din womo edin bia womde fro maka kire wo fidi so se edu bebi na me classmate for madam for efrem hwenitiri no so etumi etutu din na enya wudin no enye ade ankasa no krom ni mfa honye no. You see, who call harmonious and crofo ebubo sa dina na some two dinner, they don't know, but rather they are speaking about your pain.
You see, wo pain wo harmon wo because the people who are seeing you, their happiness is blocking them from seeing the real pain that you are going through. Enuti enetutu din. Mami bia wo mantemo wo mu nim nia wo fom ti wo matu din. Abranti bia wo bre power brabo mo matu din. Isanse wo mo womo ni ja womo nya ewa brabom no enye no eno nia wo fam. What they say, and you don't accept their story as your identity. You are more than they think. You are greater than what they see. No matter others' opinion of you, your destiny will always be in your hands. Me say emfa ho adwen a nipa wo edefa ho ene adwen o mekere edebefa ho. Enye ni omo ka no menju omo nsam ntum. Isanse adwen omo wo edefa ho no. Pese o tia se wa wo dachi e wo nsem. Your life, you can change it. Everything will change. You can decide today, and the decision you take today will turn your life. There are no limitations except those you create in your own mind. Enti wa brabom no bibie no ye friend sinto. Bibie no wa esini pa kwan. But ni ya wankasa wadwene mu. Wo de beto wadwene mu no. Eno ene be kire se wo be kokan ana untumi nkokan. Enana pe me sandi nchia kese edifi Adom Ahengua nanim na me de bronti for Bible quickly. Na ne makin story ya makachi na sasema makachiro. Me no ekonyame asim na ubehu no nsunsanso Luke chapter number 23. Emma we free say within the month mene akan bibia akasa the month of March mene akasa ediafa God remember you and I say remembrance and then mene eka the last one because and then first April me can first say and then 1st April, only one. You started another quarter. 1st April. Shena deni you. Luke chapter 23, verse 24 downwards. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly. For we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. And it was, okay, let me end it there. 80 from verses 40 up to 43, 3 verses. Oravo meno ekoso ekasa na ene ni ameno ekasa ni se. Moving to the next level. Wo abrabomu nyame ahihye se nipa esese free level back one, usign echo the next level. But ansan ubeko the next level no, enya dia eyefo, enya dia eyembre. Nia nipa ehunu no, esese wo utumi hu different. Adwen a nipa wo no, esese wadwen eye different. Enti se adwen a wo eni nsusu a wo entumi anye different na ebe din edebema. In life, nipa ubeshia no wo baby no. That person ebe to me abwa emawako next level. At the same time, nipa bi so wa wushia no a sa nipa no ebeye din se obe to me akwa next level because wunim nipa no adwen a owo edefa ho. Etosubium in life for you to get to the next level no. Menye wadwen se uni nipa bi ewo classroom anaso nipa bi ewo faako a munyina mo yepe munyina mo nyepe da
Menu ka say obi wo prison but prison ho na owo no na aduane odi ye different. Menu ka say ye nyina ene aba ye kasa already so. Many bishop usu ansa enye baako ye radio so. Papa good morning. Me kasa radio so. Ye nyina ye kasa wa Adom FM. But many papa enye baako. Many ukase mi wa Adom FM ena me kasa. Many me nua bema software sk ye enye baako. Many ukase studio ha workers bebre ewa ha. The fact is say menu nyina te fidie so ne kasa no ye nyina ye enye baako. Uhunu sa me hu ni pe bia obehia ne se meni we hia wa hanti ye nyina ye baako. Uye sa uye big mistake. It will be difficult for you to get to your next level because nipa no we hunum den no, when you look down upon the person, if you are not careful, you remain where you are forever. Bibi o no betena ho. Nemum so hunu se nipa we eye nipa soronko a, God can change your destiny. Your destiny can change within a second. One person can introduce you. One person can remember you. Nenu ene bechere the level a ubeko. Ba asma me no kan e kasafa bra na ya boy Yesu asenduem. Ain. E boy Yesu asenduem Bible say na kromfo mienu e ka Yesu ho. You see, nipa ubeshia no, the fact is say nipa dom ene ko hia nipa bi wo baabi no, enyo bia na ne life besesa. No. Enyo bia waba Yesu nchen ena wadwen anaso life besesa. It depends on the kind of mentality that you have. Eno ene be chew the next level obeko. Bible say sa nipa mienu wo mu nyina eya kromfo. Eno mu yabo mu asendum aka Yesu. But the fact is say yabo mu asendum no mu nyina sem baby faako no, that doesn't mean he say Christ no ye kromfo. That be no nye kromfo. Wo ho. Enti edwuma we am we, edwuma wura ebe pie ha. Ye nyina ye wodan ba ko but oye edwuma wura. Papa Chum, good morning. Edwuma a mitimu na me kasa sabri. Se minu bema abu ebe pie ha, ye nyina ye wedwuma mu ha o, but oye different. Ene nipa bia obehia no no. Owo authority kakra bi wo mu a obetumi ede aye bibi. Bible says sa kromfo mienu. Ehunu se nipa edi Yesu atem. Ekasa editia Yesu. Ena baku ye na dwe so no de obe join majority emo makasa editia Yesu. Orofo, don't just join the majority. No. Be wise. Ye nyansafo. Enye se dodo no ye duedom eye dede ekasa editia nipa nti na so kasa. Won bebi a woti nipa sori a no bia edi o mampani atem. Edi mpanimfo atem. Edi asofo atem. Edi penim bi atem. But men ko join ni wo mu isanse sa unim nipa no nipa ban a enye wadwen se mu ye the same thing. Enana pe afutu a me di betu no. Before you get to your next level, one kasa hunu nipa ban. Know whom you are. Hu nipa ban say when hu nipa ban na wan ju wan tumu a won to me do the next level. Bible says sa kromfo is saying hono. Kromfo ba ko hu say me de me ye criminal me ye kromfo. Na papa we a ye bo na sendum ka ye hu. Ono onye kromfo. But yende ya sudia anasa sutu ye di ye fam no ye fata. Do you appreciate what you are going through? Wangasa utumi hu se nia ofam fata na. But a branch here ba kunu hu se nia me fam. Enya papa yo se ho ne fam so. Etumi nkanche ne so onje ne ho no maje me. No. But me de minim se maye bone. Orafo tie. So bejo mfom so di atumu a ebia obi beboa wo. Won untumi nka sorry. Enu nti ena da so ho hawo no.
abrabo na wo bɔ no wontumi nka thank you ɛno nti nipa bi ɔnsan yɛ bibi ma bi mu wontumi mfa obuo ne anidie ɛmfa ma nipa bi a wabɛn no ɛno nti ɛyɛ den sɛ nipa no obe introduce you to your next level baso be hu in life na wadwomfom so atum wotumi aka sɛ I am sorry na wotumi ebu edi buo ne onidie edi ama obi a that person can introduce you to your next level. Learn how to talk. Who suanse ne ekasa eni nipa one no ekasa or level baby a owo no. The fact say ye nyina wo Ghana doesn't mean many omampanin Akufo-Addo eye baako. Many vice eye baako. Many IGP eye baako. Obia ne level no bibia ofata. Next. Bible si baako ne gitumu na mo baako no de oye nadwen se enianso obekasa mo wakasa ede etia Yesu sanse ni enkrofo aka no ono so agiatum. That is why I'm telling you say what people are saying concerning you, don't just accept it. And then the omadwen no mo kire omadwen o kire na adwen keke, but the real person a we no wa na onim Yesu no nim so no de onye kromfo engineer na nipa kanfa no hu nyina emfa no ho, but onim se obasasifu ewo butai bi se obeji nipa enkwa. For you to get to your next level, mama wati ase and the one hunu jomfum sotum. Next, make sure say nipa no a one no one udubu ni nidi ebemano so that the person can introduce you. Bible say abranti na semo kan say Yesu mesrewa odie so du ahima no mu eya akai me. You see, there are some people when you get close to them, na so to me bro ho ase na so to me kasa wa ho brase kasa mu a on twen na nia ohwehwe no enche obema unwa immediately. Sana mpesa otia say no matter whoever you are, ebia na why wadwen say wo de wo ye bonefo ama enti obi enu obetiw, but na pempesa me kasa to say Yesu waye krado say obetiw, but otie wa o ma wo ntena bibia wo no. You see, obe promote you. He will hold your hand. He will introduce you. What I say, obe kaio. Bible says, Brantene says, "Rade kai me." Makachero se bomodena bompaye. Ema hummasono enkoda baby. Na bro ho ase bompa se rade kai me. Rade kai me se me yo warefo. Rade kai me se me ye bonefo. Enti wo bai se oba bewu e de ageme nkwa. Who told you say armed robber cannot be a minister of God? Who told you say obia wetu nyinsenegu nyame entio na o ma won san wo biom? Who told you? When ene catcher say wo de wo wiase obe wo ye useless na bibia wedun, there's no need, there's no way obetumi asese fi the level of woman no akọ the next level. I am here to let you know say so obetumi follow these principles obetumi nyame be pija o ema wotumi akọ next level. What bibia wote no because woni nipa wo nyina ya adwen ba ko say sa nipa we ade papa bia nenimu, but mpese o tia say so obehunu say osofo eske ade papa bi onum obetumi introduce you. Obetumi say bishop Usansa adipa bi mo obetumi introduce you. You see obetumi say ayiwa wo hwe adipa bi wonum obetumi ama onimdie akira onia ebetumi bo na do akọ the next level. Nipa bia obehia no, make sure you respect that person. Amount for perception wo mo fa nipa no ene wo mo nya adwene na mo see nipa no say oye nipa sonko no betumi ede betumi introduce you. Bible say bra abrante ne cancer no Jesus say ende. You see, when you put your request before God, na so bro ho asia o mane nche o obema instant reply. Instant reply. Enti enana pe so be bom paye na wa bro ho ase na wa catch ruade se ruade humi mobo ruade tie me ruade jeme ruade bramin sra banso a mpese o tia se enche obema instant reply. What does say o catch abrante say abrante enya de eche ende ya ene orofo enda na pay wotie mendi mempai bonus adibia ye odadwen onyame ema umbuaye mempai bo se enne adibia wadwen ho waye ho hwea enye ye weni da so nyina asa no so obeda no weni ahwe Yesu so obeda no weni ehun panim bi na woni no akasa wa hobrase mu a isi obetumi introduce wadwen nyina ne se munyina mo wo party bakom nti ukasa biara keke. What they say enunti na party executives enkayo entio
at that office so obebro ho ase no hu say we ye penin esese me hu ekwan me no be retia it will surprise you the next promotioner ebeba ewa brabom. Good morning bibia wuti me bia mediwesi enana pay nemo mpese otia se nipe bia obehia no baby no woni no the fact say munyina mote trotro mu no eno nkyere se munyina mu ye the same. Number 1 the fact say munyina mu efie no munyina mu ye the same webusua no bewuram no ye webusua penin ye wo ohene ewo ho munyina mu nyepe baso otumi hunu na so otumi identify or recognize wo give them the right recognition na so the buonu ni di ne e de momo nyame ebe pijao akọ your next level. Many ni penyina enye baako enji ntum se sa nipa we onye but so ojitum sa de pa bi wonu mu a nyame ebe manu esue. Good morning. Enche bia mesoro sa fidie so nyame nam na dum so ode eye method sofo bakon a nyame adum nyame ngosra wono so na nyame didi djuma e de ne bedu fidie eso sabri o fidie mu nyame akwa sofo amwakon ebeduru enti for tetefo na fra wiese nimbi me na wiese fra onua methodist nimbi say ya sofo bakon ebebedu studio no ye be che nyame asem na pay na mom ansame sorry fidie so no ni won crack it to be at the mount. Good morning, Reverend Professor Chirakon. And there Anna pay me mau official pa and I say I would pa happy birthday, Reverend Chirakon. Papa we atiti asofo bebre ewo Assemblies of God. Papa onyame ema ngo srandoso. Wa mayati asese o retired but on retire sir. Assemblies of God for na retire. He said it is finished on the cross of Calvary. Enti okoswa na o kyerɛkyerɛ yɛse onyame enhyira na onyame enya okese. Ɔrɔfo meba sɔre fidie so no ti kabo we. Ya ye papa Bishop Osuansa ose wa utie me bia odawase. Afi odawase a na odawase ewa de pa obua no ema no oye edema oman kronkron Ghana. Into odafuti fanoma we 024 4710311 ana 0244 mamembo ni 0244 7100311. Ose senia obua no ema no nya ambulance edema prisons ewo nsawam no. Ono nyina ensanya foforo emfema enuanoma ewo Ashanti region. Into kakrebia ensa 5, 10, 100, 1000, 2000, 20,000. Ni obenya bia febua na ontumi enya ambulance foforo emfemboa enuanoma. Intimi so no person frame me obetumi aframe me 024 28 99938 024 28 99938. Yantwetwe nkomo na nyame bebo to the next level. God bless you.